Ovom prilikom moram stvarno da izrazim veliko zadovoljstvo zato što sumirajući rezultate ovogodišnjeg festivala i prisjećajući se prvog presa povodom najave programa, možemo da zaključimo da je uglavnom sve ono što smo najavili i uspješno realizovano. I rekao bih, hrabra odluka da ove godine napravimo festival isključivo od sopstvenih produkcija i koprodukcija se pokazala isto kao veoma dobar izbor i svjedoci smo da smo imali 5 uspješnih premijera kao i 6 repriznih igranja naših predstava iz proteklog perioda. Postavili smo ponovo na scenu 2 predstave koje su na neki način, kako bih rekao, označile protekli period festivala. To su Kanjaš Macedonović, kojom smo otvorili ovogodišnji festival 8. jula i Konte Zanović, kojom smo zatvorili, što se tiče produkcija, ove godine 15. avgusta. Obje predstave, kao što znate, inspirisane sa motivima iz ovog kraja. Isto tako, predstavom Višnjik smo obeležili, opet da kažem, isto jedan mali jubilej, 50. koprodukciju, to je produkciju, našu predstavu. Zatim su slijedile Božanstvena komedija i Grk Zorba. Festival se odvijao pod počasnim pokroviteljstvom predsjednika države Filipa Vujanovića i naravno uz pomoć i svesrdnu podršku opštine Budva, koja je naš osnivač, kao i uz pomoć Ministarstva kulture i drugi niz privrednih subjekata koji su prepoznali svoj interes pomažući naš festival. Znači, za 45 noći koliko je trajao ovogodišnji festival, i tačnije od 8. jula do 21. avgusta, izvedeno je 58 programa, od toga 36 dramskih, 7 muzičkih, 10 književnih, 4 likovna i 1 okrugli stol. Na festivalu je učestvovala oko 600 učesnika, računajući brojne novinarske ekipe koje su pratile festival. Na festivalu su bili urednici skoro svih zemalja regiona: Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije, iz Rumunije, Rusije, Ukrajine, Litvanije, Jermenije, Austrije, Ujedinjenog kraljevstva i Brazila. Po broju stavljenog broja mjesta i dodatih stolica usred velikog interesovanja na koncertima i književnim večerima i posjetiocima izložbi, ove godine oko 15.000 posjetilo festivalska dešavanja. Pošto sam ja ove godine bio i u ulozi selektora likovnog programa, reći nešto kratko o likovnom programu. Likovni program je otvoren sa izložbom plakata Skladište uspomena autora Stanka Papovića i tom izložbom smo otvorili i ovogodišnji likovni program u cilju evociranja nezabraznog pratećeg dijela festivala plakata kao dijela vizualnog identiteta, ne samo velikih produkcijnih projekata, već i prepoznatljivog identiteta svakog od festivala ponosom. Izložbu je otvorio poznati glumac Vojislav Brajović, inače dobitnik nagrade Grad teatra za dramsko stvaralaštvo. Potom se izložbom 4-godišnja doba predstavila slikarka iz Makedonije, Tatjana Maneva, po talentu također prepoznata u svjetskim okvirima. Izložena su djela rađena u tehnikama akvarel, akrilik i suvi pastel. Izložbu je otvorio mladi crnogorski pijanista i docent na Muzičkoj akademiji na Cetinju Bojan Martinović. Mladi crnogorski umjetnici Danijela Mršulja, Boris Abramović, Ivan Šuković i Damir Hodžić predstavili su se interdisciplinarnim radom Body of Digital. Izložbu su učinile različite digitalne forme, video, digitalne grafike, fotomontaže koje konceptualno tretiraju pitanje povezivanja tehnologije i ljudskog tijela. Festivalski program zatvoren izložbom jednog od vodećih slikara iz Hrvatske, Mila Skračića, Pogled u budućnost. Izložbu je otvorila sekretarka za kulturu grada Splita Maja Munivrana i Ivan Knežević, jedan od najpoznatijih hrvatskih ekonomskih stručnjaka i mecena umjetnosti. Skračić je jedan od začetnika tehnike informela na ovim prostorima, a njegov rad i danas posjetuje nadrealističku iracionalnost i ekspresionističku osjećajnost. Posljednja ovogodišnja izložba Snovi i stvarnost, koja je bila planirana da se realizuje u toku trajanja festivala, nju smo odložili na dan proslave Dana opštine
to je kada budu uručivane nagrade za dramsko i književno stvaralaštvo. Kao što smo već više puta napominjali tokom festivala i tokom festivala, ove godine je u cijelosti muzički program realizovan kao jedna koprodukcija sa Muzičkom akademijom Cetinja. Po našem mišljenju ova saradnja je bila logična i potpuno prirodna, između ostalog i zbog toga što Festival Grad Teatar ove godine proslavlja 25 godina postojanja, a Muzička akademija Cetinja 30. I jedni i drugi smo imali povoda da jubilarnim programom obilježimo ove sezone. Muzička akademija sa Cetinja tokom trajanja festivala već 5 godina za redom ima festival Espresivo i sve da se to učinilo veoma srodnimo, da zajedno prionemo na posao pronalaženja što kvalitetnih muzičara, prije svega iz oblasti umjetničke muzike i dovođenja njih na festivale. Imali smo nekoliko stvari kojima smo se rukovodili. Prva je bila da u skladu sa i dramskim programom i konceptom ostalim festivala ove godine se prisjetimo onoga što je ranije rađeno za festival Grad Teatar. Pa u muzičkom smislu smo još zimus najavljivali da želimo da postavimo na scenu, zapravo da za koncerte pripremimo neke kompozicije koje su namjenski komponovane tokom proteklih 25 godina za festival i za pozorišne produkcije na jednoj strani. Na drugoj strani cilj nam je bio da definišemo nekako taj kulturni prostor i sfere muzike, kulturni prostor u Crnoj Gori i da nekako pozicioniramo, da vidimo gdje je mjesto i koji su kapaciteti mogući tog crnogorskog kulturnog proizvoda u ovom dijelu kojim sam se ja bavila, to se tiče umjetničke muzike. I u tom smislu nam je Muzička akademija također bila sjajan partner. I treća stvar je da kako bila da naša publika koja je naviknuta na to tokom prethodnih decenija je trebalo da i ove godine posluša neke odlične prosto izvođače i da vidi neke interesantne programe. Kada smo definisali programe sa Muzičkom akademijom i sa izvođačima, tražili smo da to ipak budu programi koji će da budu prilagođeni takozvanom ljetnjem festivalu. Znači ne nikako da se radi o lakim notama, ali da to budu kompozicije koje će moći da budu prihvatljive i za one sladokusce na jednoj strani, a na drugoj strani i za ljude koji će se možda po prvi put sresti sa umjetničkom muzikom, što se dešava u ranije godine na festivalu Grad Teatar, da zaista ljudi koji inače nisu publika ovakvih koncerata nastave, zaljube se umjetničku muziku i nastave da posjećuju takve koncerte. Sa svim tim idejama smo pristupili i vjerujem da smo uspjeli, eto kažem prije svega zahvaljujući odličnom partneru kojeg smo imali u Muzičkoj akademiji, a vjerujem i oni u nama. 7 koncerata smo imali. U tih 7 koncerata ukupno je kroz Grad Teatar prošlo 60 muzičara. I radilo se o 3 solistička koncerta, u pitanju su zaista 3 zvijezde. Jedan violinista, Vilhelm Ščepinskis, violista Miša Bereznicki i zvijezda među pijanistima Polina Osetinskaja, koja je i po odazivu javnosti i publike stvarno i pokazala da je prava stvar bila dovesti je na festival Grad Teatar. Osim ovih solističkih koncerata imali smo jedan nastup na Trgu pjesnika koji je bio vrlo specifičan, to je bio koncert High Voltage, kojeg smo namjerno smjestili na prostor Trg pjesnika jer su muzičari željeli da on bude interaktivan po svojoj prirodi, a u njemu su uzeli učešće između ostalih Peter Langartner koji je jedan zapravo matematičar, ali violista, jedan potpuno ekstrovertni muzičar, jako zanimljiv, i Duncan McTeer koji se smatra trenutno najpoznatijim kontrabasistom svijeta koji živi u Londonu, ali predaje na akademijama u Londonu i Madridu. Dakako tu je veoma bitan pečat svoj dao i naš crnogorski pijanista Bojan Martinović koji je, kao što je meni rekao, prodekan na Muzičkoj akademiji na Cetinju, imao jedan divan nastup. Opet je ovdje program bio koncipiran moderno. Znači da se na instrumentima klasične muzike prikažu programi koji su iz ovog vremena. Pored ovih koncerata imali smo 2 veća orkestarska programa. Jedan je bio program Kamerata akademika koji je zatvorio festival, a drugi je bio za nas nekako highlight čitavog festivala i ono na što smo se najviše fokusirali, a to je 9. avgusta koncert orkestra Grad Teatar. Orkestar Grad Teatar, kao što smo rekli, je namjenski bio formiran za ovu priliku i u njega, u ove probe, ove rad su se uključilo se 2 naših kompozitora, Zoran Erić i Isidora Žebeljan. Njih smo odabrali zbog toga što je to 2 kompozitora koji su komponovali muzike za naše najpoznatije pozorišne produkcije po kojima nas
koje su postale kultne i po kojima nas opet naša publika i dan danas najviše prepoznaje. Isidora Žebeljan je ovdje nastupila i u svojstvu pijaniste. Eto, kažem, festival je zatvorio, zapravo taj muzički segment festivala je zatvorio koncert Orkestra Kamerata Akademika, koji je, kao što i sami naslov kaže, taj orkestar je formiran od najboljih studenata akademija iz regiona. Tu su se uključili Beograd, Novi Sad, Tirana, Ljubljana, Banja Luka i Sarajevo. A ovim orkestrom dirigovao je mladi jermenski reditelj Sergej Zbatjan, koji postaje sve poznatiji i koji je stvarno prava zvijezda trenutno u tim dirigentskim Ove godine smo se vodili koncertu koji smo zasnovali prije par godina i koji se pokazao jako plodotvornim, budući da na trg dovodimo pisce koji prije svega njeguju tu savremenu poetičku orijentaciju s jedne strane, s druge strane bave se temama tradicionalnih društava, čiju sudbinu dijelimo svi u regionu. Samim tim to su uglavnom bili pisci vezani za ono nekadašnje slavno područje i ove godine, međutim ono što je bila novina ovogodišnjeg festivala je to da smo tu interaktivnost trga koja se svakodnevno, odnosno iz večeri u večer na trgu pjesnika odvija između publike i autora, na neki način dopunili još jednim specifičnim performansom, budući da su ove godine gostovali i gosti iz Splita, poznati feralovski dvojac Dežulović i Lucić, koji su izveli taj već čuveni performans Melodije borbe i pretvorbe dvočasom na samom trgu. To smo također najavljivali u jednom od ranijih planova. Znači, pored njih koji su zaista sa jednom izuzetnom satiričnom i sarkastičnom oštricom obračunavaju sa svim tim tranzitivnim pošastima naših društava, veliki broj pisaca koji je gostovao na ovogodišnjem trgu također se bavi savremenim trenutkom. Rekla sam već, nekako u regionu svi volimo iste boljke, tako da smo ugostili spisteljicu iz Beograda Mirjanu Đurđević, koja se bavi savremenim društvenim trenutkom, također u domenu, da kažem, koristeći izuzetno jak registar humora i satire, ona je po prvi put na trgu. S druge strane, mediteransku obojenost nekih od dijela predstavljenih ove godine smo potencirali u večeri na kojoj je gostovao Vladimir Pištalo, koji je možda i premijerno izveo, odnosno predstavio svoj novi autobiografsko-poetski roman Venecija. Gostovao nam je naravno jedan od najpoznatijih crnogorskih književnika Balša Vrković, predstavljajući roman Paranoja u Podgorici. I već sada možemo reći da pored pomenutog performansa to možda jeste bilo i najposjećenije već na trgu pjesnika. Milena nije pomenula ovoga puta da se zaista davno nije desilo na Grand teatru da se stolice više traži kako za muzičke programe, tako i za književne programe, tako to je jedno večer koje je zaista izazvalo interesovanje. Gostovao nam je poznati barski novinar Željko Milović, predstavljajući knjigu urbane proze Ulici Ivice Šurjaka i što je bilo poslije. Avgust smo započeli predstavljanjem mladog autora iz Kikinde, Srđana Srdića, odnosno predstavljanjem njegovog prvog romana Mrtvo polje. To je negdje na tragu onog plana da se u budu dovedu autori koji obećavaju koji će sigurno obilježiti u nekom narodnom periodu književnu scenu regiona. I naravno, gostovanje na trgu su imali jedan od najboljih pisaca iz Srbije, trenutno to je Saša Ilić, predstavlja romana Pad Kolumbije, razgovor o satiričnom podlistu Beton, koji također negdje obrađuje tu matricu koja problematizuje našu skoru prošlost, odnosno prije svega preispituje i suočavana sa odgovornošću koliko treba da imamo. Imali smo još jedno gostovanje iz Splita, ovoga puta to je bila Olja Savičević-Ivančević, predstavila je romana Dio Kalboju, sada već uveliko također poznat, budući da je za taj roman autorka dobila neki od uvaženijih nagrada u samoj Hrvatskoj. Ono što nisam rekla, ali što je u stvari zaokružilo, da kažem, u poetičku osnovu ovogodišnjeg trga je upravo činjenica da smo trg otvorili jednim predstavljanjem izuzetno zanimljivog zbornika koji je u aprilu mjesecu objavljen u Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu. Gostovala nam je direktorica centra Borka Pravićević, koja je sa Draganom Radulovićem i Božanom Jelušić predstavila upravo taj zbornik koji se zove Danilo Kiš, 1935-2005, između poetike i politike,
koji je u stvari na neki način, ajde kažem, izvor tekstova transkripta 7. naučnog skupa koji je održan 2005. godine, na kome su upravo pisci regiona koji njeguju poetiku Danila Kiša u stvari razgovarali i promišljali o zalozi njegovog djela i njegove poetike i uticaja na ono što će se dešavati, znači, i posle kiše i što je u stvari negdje i put koga će se i trg pjesnika držati u budućem periodu, a da pažnju posvećujemo i mladim autorima, odnosno autorima koji sigurno će tek postati poznati kako u zemlji, tako i u regionu. Svjedoči činjenica smo trg zatvorili predstavljanjem takođe još jednog zbornika, ovoga puta ne poetičkih tekstova, već zbornike kratke priče, knjižara Kadar na konkursu koji njegov, ajde da kažemo, je već drugu godinu od marta mjeseca prikuplja kratke priče autora iz regiona, a žiri u sastavu Teodor Klančić, Božo Koprivić, Enver Kazas, čitate priče, odabira one najbolje i naravno opredeljuje i za štampanje u tom zborniku koji se zove Izvan koridora, Vranac, najbolja kratka priča 2011. godine, kojom smo znači zatvorili ovogodišnji trg u nadi da će neki od tih pisaca postati zaista poznati i biti gosti autori na trgu i u budućnosti. Eto, toliko, znači svih 10 književnih večera koje je najavljeno realizovano i gostovali su nam autori iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske. Ove godine držali smo se neke matrice, pokazalo se uspješnim, mi smo zadovoljni posjetima i zadovoljni smo svim onim što smo čuli ove godine.